igisasu kinini cyari cyoherejwe kuraswa muri uyu mupaka RDF ikijimirije hano munsi hano ku mugezi wa Rusizi ya kabiri. Ikigaragara baje kureba rero niba bamuhamije, ariko ntabwo yongeye kurasa. Ayo masasa asigaye ruguru, none hano hepfo ntabwo barasa. dore ngo uriya bandi barasaka bamugezeho ariko ntabwo yapfuye. Nyabuna Benjamin aho hantu uri, iyi ni M23 imanutse mu musozi. Bamukuyeyo ko bateye imbunda ireba hano, yindi yakaguru dora ryana. Ararashe. Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi ifaranga ritangire kwisukiranya iwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo. Kuyandi makuru mwagana societe ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Tubaha ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire. Ubu turi kuri bariyeri cyangwa navuga ngo umupaka wa Rusizi ya kabiri. Harumvikana amasasu atari menshi y'imbunda nini hano hejuru muri uyu musozi, ndetse biragaragara ko noneho kuri uyu mupaka muri iki gitondo bamwe mu banyarwanda bakoreraga hakurya batangiye kuza. Ariko mbere y'uko bagera hano, amakuru atugeraho nuko tutabasha nyine kumenya niba twemererwa kuhagera, ariko igisasu kinini cyari cyoherejwe kuraswa muri uyu mupaka n'ubundi nkuko bisanzwe RDF ikijimirije hano munsi hano ku mugezi wa Rusizi ya kabiri cyangwa hapfo hano aho umupaka utandukanira n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri nubwo kizimye kiguye mu gice cy'u Rwanda. Ikindi nuko hakurya hano abaturage nkuko babivuga, kandi natwe mashusho mato turimo kubona nubwo tuyarebera kure, abaturage barimo M23 yamaze kuhagera. Nubwo M23 itaratangaza ko yinjiye muri uyu mujyi, ariko amakuru hari nuko noneho yahageze. Ikindi gihari nuko basa nkaho barwana berekera mu bice byo kusa nkaho bagana za Kamanyura. Abantu benshi barimo bibaza niba bagiye gufunga uyu mupaka wo hirya. Rero nshuti bakunzi, turi hano kugira ngo tubabwire uko amakuru akomeza kugenda aza. Hano inyuma yacu ni mu musozi, ariko nubireba nubwo ejo bavugaga ko ingabo za leta zagarutse muri uyu mujyi, abaturage baravuga ko bumvisha amakuru ko zaje, ariko nyinshi zikaza zije gusahura. Kuri iyi nshuro rero zikaba zirimo zaciyemo zigenda. Mu by'ukuri nubwo M23 itaratangaza kugenzura uyu mupaka bivuge ibyo irimo gukora cyangwa uko ihakora, ariko biragaragara ko ariyo ifite uyu mujyi wa Bukavu. Abaturage bariyo ndetse n'abari hano mu mashusho yacu mato tugiye kubereka yakomeje avuga amakuru atandukanye, arimo arerekana ko inyeshyamba za M23 zageze mu mujyi wa Bukavu neza. Ejo ubwo twavuga ko ari amakuru avuga ko bageze Bukavu, ariko mu by'ukuri bari ku nkengero z'uyu mujyi navuga ngo rwagati centre, ariko batarinjira. Amakuru ya none aha mu gitondo nijoro humvikanye imbunda ntoya bivuga ko noneho bashobora kuba bawugezemo. Ibi birimo biraba kandi ngira ngo wenda abantu barebye kuri hando X cyangwa Twitter nkuko twari tuyimenyereye ya perezida w'u Burundi, aravuga ko nta umenya iminsi y'igisambo n'ibindi nk'ibyo yavuze mu rurimi rw'ikirundi. Asa nkaho avuga ko u Rwanda ngo rwari rwiteguye kumutera, ariko nawe yiteguye n'ibindi nk'ibyo, nta wamenya iminsi y'igisambo. Mu by'ukuri asa nkaho avuga ati u Rwanda n'ubwo rwibwira ko. Mu by'ukuri utabura kuvuga ko i Burundi hari ubwoba bwinshi. Hari amakuru yakomeje kuvuga ko abaturage b'abanyamurenge cyane cyane abasore barimo gufatwa na leta mu Burundi bakajyanwa aho bafungirwa, babazwa ibintu bitandukanye, bavuga bati bashobora kuba baratwinjiriye. Ingabo z'u Burundi nkuko abaturage babivuga zari muri uyu mujyi zaragiye nazo. Ni byinshi rero hano navuga ngo bitarasobanuka, ariko ndababwira ngo ntimujye kure. Ikinyamakuru cyacu Mama Urwa Gasabo TV turakomeza kubabwira uko biri bugende. Ikindi cyumvikana hano haruguru mu mujyi ni urusaku, niba ndi bubyita induru cyangwa se amajwi arangurura y'abaturage. Icyo gihe abaturage baratubwira bavuye bati iyo urwo rusaku mwumva ni udusantere, ni ibyiciro bitandukanye aho abaturage barimo kwakira M23 yinjira muri uyu mujyi.
habaye nta gihindutse M23 niyo ifashe uyu mujyi wa Bukavu byanga bikunda iraza kugira ibyo imenyekanisha binyuze ku matangazo yabo, ndetse nibaza no kutumenyesha ko hari ikiganiro n'abanyamakuru nk'uko bisanzwe mu Rwagasabo turaba turi mu b'imbere, ntabwo twatangwa ahari inkuru nyankuru cyangwa se inkuru yo gutangariza abakurikira ikiganiro cyacu umunsi kundi. Ndabashimiye mukomeze kubana natwe kandi turashimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye. Aha turi dukoresha imodoka, tuba dukeneye essence, aha turi dukenera kurya no kuryama n'ibindi bikorwa bitandukanye. Bariya mwese mwamamaza iwacu muri abafatanyabikorwa, namwe mudukurikiye rero turababwira ngo ni byiza ko mubagana. Ngira ngo hano hejuru aho amasasu arimo kuvugira hari hasanzwe haba ikigo cya gisirikare, ariko ushobora kwibaza ko niba hari abasirikare basigayemo barimo kurwana M23, ariko hari andi makuru tutahagaze ariko avugwa, kubera ko hari abasirikare bavuka mu bindi bice by'iki gihugu bari baje aha basa nk'aho aribo bahunze mu bambere, ariko bikavuga ko abasirikare bari bavuka muri uyu mujyi wa Bukavu bavuga bati twebwe ntaho tujya, ntago dukomeza kugenda. Ariko muri iyi ntambara wakwibaza ngo Masunzu yoherejwe kurwana iyi ntambara nka general ukomeye muri iyi ntara, ndetse nk'uko umuvugizi wa leta ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya mu minsi yashize yabivugaga, avuga ati hari aho mwigeze mubona abantu bapfa, ati kuri mu Rwanda wagiye kurwanya aba bantu ari Masunzu kandi akaba nawe avuka hariya n'ibindi. Ariko wakwibaza ngo kuri iyi nshuro muri aya masaha ingabo za leta zataye uyu mujyi, ndetse binavuga ko ikibuga cya Minembwe ubwo nicyo hirya imurenge aho abanyamurenge benshi bakunda ku misozi y'iwabo, nacyo kivuga ko abari bakirinze nabo bigendeye. Wakwibaza ngo Masunzu we ari nk'umuntu wari woherejwe nk'intwari navuga ngo y'ubutegetsi bwa Kisekedi mu kurimbura bene wabo no kurwana n'izi nyeshyamba M23, cyane ko we na Makenga baziranye ku buryo guhurira mu rugamba byashobokaga ko barwana iyi ntambara ikomeye. Reka mbaha akanya mukurikirane namwe mu mavideo dufite, n'ubwo uru rusaku rw'imbunda rwumvikanaga hano ariko twafashe ubwo twageraga kuri uyu mupaka wa kabiri wa Rusizi. Ndabashimiye. Urabareba Benja? Iyi ni Rusizi ya kabiri, hahandi hari ikigo. Kuri Rusizi ya kabiri hari imirwano imeze itya hagati y'ingabo za leta, nubwo bavuga ko FARDC yagiye, ariko biragaragara ko hari abasigaye mu kigo banze guhunga kubera ko bavuga ko hirya nta handi bahungira. Iki ni ikigo. Ngabo urabareba babiri bahuye, ngabo ku muhanda wo hepfo Benja, ngabo baramanutse biruka baza mu duhuru hejuru ya Rusizi y'amazi. Urabareba mu gahanda babonye? Ndi kubona abangaba. Ngabo Benja hano ku ntuza. Ndi kubabona. Aho hantu duhagaze ni habi, hateganye naho bari abantu bari, kandi ngira ngo abamanuka ne mu 23. Bivuga rero ko barasari mu kigo. Oya ari hariya hasi, ntabwo mubonye? N'uyu bamanuka basanga? Wa wundi wamanutse yikurunga. Yikurunga niwe wabarasaga? Ari hano kuri muri kino gihuru. Ikigaragara baje kureba rero niba bamuhamije, ariko ntabwo yongeye kurasa. Ayo masasa asigaye ruguru, none hano hepfo ntabwo barasa.
hari abo ukibona ndi kuhabona ariko ntabwo bakiri kurasa. dore ngo uriya wa wundi barasaga bamugezeho Mm. ariko ntabwo yapfuye. Nyabuna Benjamin aho hantu uri bashyizeyo umutwe na kamera icyarimwe. Ko mbona nabyo bigiye kuba nk'ibyaro ubushize se. Kandi inzu duhagazeho cya gisasu niyo cyashakaga kurasa nubwo babijimije. Uhishe kuri aka kazi ateganye natwe umurasa araturasa w'agacwa we. Urumva ko zihinduye amajwi warasaga wa mbere si urashuba. Wamubonye? Singabuze. Yego bafate garara. Iyi ni M23 imanutse mu musozi. dore ngo uriya bamukuyemo. Bamukuyeyo? Fata neza urebe ko umubona. Ni muzima? Bamurashe. Bamukuye nk'uwapfuye? Dore ngo bakuyeho imyenda barayijugunya. Aho ngira ngo bamurashe cyagiye yamanukaga. Oya bamugezeho riga bari bamwegereye. Barimo gusaka ibintu bye. Barimo barasaka mu gikapu. Ikigaragara iyo ngundi ivuga ni iyabo. None se ko basaka bahagaze batuje nkaho nta ntambara iri haruguru yabo. Bavuyeyo baragiye. Apfuye kareo kanyago. Niwe wari ufite ya mbunda yasakuzaga cyane. Baturutse ruguru yirukanka bamwirukankanye. Yari abacitse. Tureba aho berekera. Nibasubira ruguru mu kigo biraba bivuga ko aribo bari mu kigo. Hariya ni hakurya hano mu Rwanda. Hariya umugezi se nturimo hasi? Umugezi uri hasi ntabwo wapfa kuwubona. Aha ni kuri boda. Kandi cya gisasu barasheje hano bajimije cyashaka kurasa iyi nzu ya boda nshyashya barimo kubaka. Basubiye ruguru. Hariya barasiye umuntu ariko aguyeho n'ikintu ntabwo bakibonye. Nakibonye biki bamanutse kureba n'ikira. Ufashe imbunda ye. Si yatoraguye. Imbunda yari iri hano hirya. Ubwo ari kureba ko nta wundi urimo hariya. Ngira ngo guhiga mu bihuru. Ikibazo uyu munsi inzu nikinzeho. Niyo barasheho ubushize. Niyo barimo gushaka kurasa. bari gufotora kiriya cyapa cyahariye. Kiriya kugira ngo barebe aho bamuratse aho bageze. Bafite ariko ibintu barimo gushakamo hano.
basubiye mu kigo ariko bari bacyahagaze. Aka gafuka nta kuriya muntu yari afite, sinavuga ngo bafite ibintu barimo gutoragura, abasirikare bari bafite singibi. Uyu nguyu ufite agafuka uramureba, si ibintu wa mugabo wa musirikare wa leta oya yahoze agafite. basubiyeyo ko bateye imbunda ireba hano, yayindi y'akaguru bararyana. bivuga rero ko hano iyi mbunda harya bayita bati yayindi ifite amaguru ahagaze. Ikigaragara ni uko bashobora hari abantu bihishamo hariya hasi, hari abantu bari hano hasi mu gishanga. bagumisheho turebe, ese baba bihishemo bagaragara kuriya. nyine abari hasi batinya kurasa kugira ngo batababona, ariko ikigaragara barabizi ko hari abari mu dore bashinze imbunda. Iriya mbunda irarasa hasi hano cyangwa yarasa no mu Rwanda? mu Rwanda hari hasi si mu Rwanda, oya haciyemo umugezi gusa. nyine ni bariya bari hakurya muri Congo, dore mu murima ruguru benshi hamanutse abandi. hehe ndi kubona hano hari abari reba abo ngabo ndabareba, ariko ndimo ndareba abandi ruguru ngabo baramanuka mu murima biruka, ngabo baza ku kapa haruguru ya kapa uracyakareba. uyu ni wandi uzamukanya agafuka, ariko hari bagenzi be bamanutse nka babiri. komeza urebe uriya w'imbunda turebe niba arasa. yarashe dore ngabo bariya. yararashe ararashe bari mu gishanga. FARDC yagungiye hano hasi mu mazi. baragiye, ikigaragara barabarashe. ararashe barimo hano hasi. ubusa bagiyemo hariya hasi, ni ukuvuga ngo hejuru yabo hareba 23 kwambuka amazi. Rusizi se buri umuntu yayambuka n'amaguru? ahubwo igihari ni uko wenda buriya mu kigo kiriya cya gisirikare bamaze kuhafata. iyo 23 yafashe ikigo, noneho abahunze bahungiye hano hepfo mu mazi. aba bahungiye muri uyu mugezi se wa Rusizi urawubona? wawubona Benja? ntabwo ugaragara. urabona ko bamaze kuba benshi, n'abandi bamanutse barahageze, barimo hano hasi, hano mu bigori do, niba ari ibigori. iyo mbunda ariko iri mu kigo ntabwo ari iyabo, n'iriya bafite. iya yindi bateye amaguru. dore irashisha nguyu. mugenzi we araje. bihishe muri aka kantu harya utu duti ntibagiwe ukuntu bita tuba hejuru y'amazi. ndebe ko hari uwo nabona. ntawe muri hano aho barimo kurasa se ntawe ubona. mu gihuru nta muntu ugaragara. uretse hakurya n'iki ndeba hano hasa nk'aho ari akarima. zuminga gato. nta kintu kirimo. ni igiti. ni igiti. ni igiti. ndabona ntabwo agaragara, ariko baba babonye ko barimo. iyo ntabwo ari iyabo. iyo ni mu kigo. iri mu kigo, ariko ukurikije ukuntu barasa ntibiruke ntibikange. ikigaragara imbunda iri mu kigo ni iya M23. barazamutse basubiye mu kigo. baragarutse. njye ndabona bashobora gusa n'abagiye kugira ngo basize aha, bashobora kuba babonye ko bashizemo. ya mbunda yo ntigiye. bari hahagaze handi imbere hejuru y'abandi barashe. bamwe baryamishije hariya bahagaze. handi hariya muri uriya muhanda.
ariko baranagiye ngira ngo. Kuba rero M23 bigaragara ko isubira ruguru mu kigo cya gisirikare, ikigaragara niyo ifite iki kigo, kuko urabona ko isubiyeyo. Kuba isubiyeyo rero niyo ifite iki kigo. Ese mamu bari bahungiye aha bose baba bapfuye, baba bamugaye, baba bihishe bakababura, basubiye mu kigo. Ni ukwibaza rero kuko M23 bamaze kwerekana ku mupaka munini Rusizi ya mbere. Aha rero turabareba turi kuri Rusizi ya kabiri. Ni ukumenya niba no mu kanya gato bari buze kuri uyu mupaka nawo ko bari wo bawigarurira. Kugeza ubu nta muntu n'umwe uri kuri uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri, ariko Rusizi ya mbere nk'uko abanyamakuru bagenzi bacu bariyo babitubwira, bo twahabyukiye tubona nta kintu gihari. Tuvuga ngo reka tuze turebe kuri Rusizi ya kabiri. Barazamutse basubiye mu kigo. Benja zamura kamera turebe ko abantu babona ikigo hejuru aho kiri ngiki kigo ngiki. Iki ni ikigo kinini cyabaga ku mupaka wa kabiri wa Rusizi, bayita Rusizi ya kabiri. Hejuru harimo n'abandi ngaba n'abandi M23 yahageze ngiri mu kigo murayireba. Bo bari bakurikiye bari muri kiriya gishanga, ariko gusa muri iki kigo haracyumvikana imbunda nk'uko mubyumva. Hari abo bakurikiye ngira ngo muraza kubireba muri iyi video yacu. Gusa nyine ni ukumenya niba iki kigo biragaragara ko bagifashe nk'uko mubibona mu mashusho, n'abari bakurikiye babacitse baturutseyo. Ntihandi buvuge ngo batsinze mu gishanga niba babacikiyemo, ariko umwe we rwose avuye ku bintu tumureba muri iyi video, namwe muramureba. Mu kigo naho bariyo. Icyo twabwira abadukurikiye ni uko iki kigo ari ikigo kinini cya gisirikare cyabaga hano i Bukavu mu mujyi, ndetse kikaba gicumbikira abasirikare n'abagore babo n'imiryango yabo nyine muri rusange. Ariko ubu bakaba barahunze bakavamo, ariko hakaba hari abasigayemo bavuga ko bavuka i Bukavu. Ntahandi hantu bari bafite ho guhungira usibye gukomeza kurwanya iyi ntambara ya hano. Akaba ari nayo masasu murimo kumva avuga y'abasirikare bamwe basigaye aha. Ariko ubwo hagati aho buri wese aribaza Masunzu arihe? Masunzu arihera? Ubu rero nta gihindutse, turaza komeza kubagezaho amakuru. Ngaho barazamutse basubiye mu kigo, ariko reka turebe niba uko kuzamuka bo bakurikiye pfiriya niba bose babishe, niba babacitse. Ariko ntaho babacikira kuko ntabwo bari bwambuka umugezi, ntibabasha kwambuka umugezi baza mu Rwanda, nta kiraro gihari. Kuba bavuye rero gukigaragara bababonye barizamukira, urabona ko nta n'ugenda areba inyuma, bizeye ko inyuma nta gisigayeyo kibateye ubwoba, bisubiriye mu kigo.